Ndo livhuwa ubva nḓuni dza khasho Captain Sabc livhu online TV hu tevhela ṱho dza mafhungo a pfarelo Vho Makhokha. Tshivenḓa tshi ri tshi zwi amba tsha ri na wari ḽa ri vhanzhi fhedzi u zwimbela zwi a ṱalula. Hezwi ndi nga murahu musi lushaka lu tshi khou bva mulomo kana u khomentha nga nḓila dzo fhambananaho kha Facebook nga tshinepe tsha musi maḓadzhe livhuwani a tshi khou ḓodza dzheini mapfura. Makhokha o rumela mulaedza wo thoma he a ḓo sumbedzisa uri hu si kale vhewe ndo guma no tou vha vhafunani livhuwani a fhumula. A dovha hafhu a vhuya a ri zwa zwino ndi nga vha ni tshi khou kuvha zwiambaro zwa nga ngomu zwa dzheini a fhumula. A mbo ḓi vhuya nga mpundu a sumbedzisa uri zwivhuya ni khou zwi ita ro hangwa na zwo feka lufu lwa mianu. Afho ndiye mafhungo a takuwa hone. Kha vha dzule vho tielela minete i ḓaho mafhungo nga vhuḓalo ri khou vhuya nao. I go crazy.